kan ko na nalap na kanyoy ko, wang choro rong sa palmatay kop na, koryang kop na speaker legislature, song kopong lapalapakan nan panyan siya, momot sa government ko John Pompey himself, Pajawan ko kumpuran ko rasong nan sa palmatay rong ramos. Ngay sa ni Nicolas Maban Pajawan kalale ko kumpurakan, utapan sa palmatay rong ramos. O yan cara laban sa palmatay rong kan, Sapis and Palian Walang Kopong, o attorney Edwin Pompey, Pan Pronger lang o ipakanan Pompey, Korea sa palmatay Pinan ko Senate ko tuwapagan mo Pompey Pajawan Korak sa palmatay Presidente na Pesan, o Kasilo, siya mapesan Pan Pajawan niya sa palmaray program and fundraising. Kayong sa palmatay Roman Ranwach Pan sang Polonia o Pompey. Mem kapag sa kapasabat mo siyang utang sang kapina o Chief Judge de Son Kopong Labalang and Government and Pompey, when Kosa John Pompey himself, Meliana and June sa walo niyang te sa tuwang, Mepanian Kopong Kunlang Siniyay, Kopong Masikalan Memiayan ng Walan Kopong Labalang and Pompey, o Office and Attorney General Teji. Mas kalabukan suya uyar niyan Chief Clerk at Malen Kopong, pero ma-clerk and court kan patula depan. Tano ka rin ta mas kalabukan kanyang rapantip uyuyan at madropro. Sa Piskan may Office and Attorney General Teji kinpang yung wipokan sa Japan, puyak na, ay sawa job sa Neji, wasame, pecho, wasame populokatitar kan pecho yung nas. Kung kakakar ng pantelapon silo riyang saro, riyang silo ni mga wano, mamiya, ang wiran kalalapa, email and office watch, tutuwecha. Nintuan kami sa sang son kopong lapalaman government and Pompey State, Honorable Nelson Joseph, Malen Kopong Pan proposed way at may sabis kan may pukok yung wipokan ang record kan memia. Irobukat may sang Malen Kopong lapalapan Pompey wipokan kan anane mami. Kayo, pwede mas pala memia sabis kan uyawi ni office and court of Lantenor. The office and Malen Kopong isa ng kolonya. Nakamana sa sang John Tatongkan, kung kakakar na ang telepon sinuryaw saro, ewanuryaw walo, karyaw, case karaspan file na nopsen, malen kop ngay sa, o staban malen kopong kan pachomo, o sawas. Kasilo servat karas anubuti, o mela, me register, sang nan bakit tuwa kulmay sa manaw, Leria Kituao, Mamang and Kota, Hong Chon Wei, Nanane, Niat, and Julia Sapayo, Riagite Saptua. Kapayo, Servat Koras and Puti, Popot, o Mela, Meregister, Sangan, Riagite Saplet, June, Isakasuan, Riagite Saptua, Koras, Maskala, Nimaisap, and June sa kwano riyakite sa tuwa. Ijang sa kakuya niyanan tan parata sa paki sawasan manuli ang Orchestra de Bocata Puti ho mena. Kalimaw ang ni sa de Bocata pabobot sang ni June sang riyakite sa ni June sa kasuriyakite sa tuwa. Natin sang momosokan, tema niya haray chumal kapi, haran kwartito, malan kopo. O kamano, malan kopong tan niya, pakay mo namya, huwag takla. Kariyaw ay sa palmatay mga ranwatch, pansang talikal mo yung Pompey. Ni June sa mga karyo kita sa tuwang, palian rong nanopsan presidente na presente, Piñayo, Kasaneta, me sapol matay Pinan ko Senate katwabakan mo yung Pompey, legislature katwabakan Pompey,
Pejawan para President Benepesan, His Excellency David W. Banuelo, o Vice President Benepesan, Honorable Yeshua P. George. Irai Senator me Pejawan Bajo Nansai Wach, Ren President Benepesan, Ye Sapal Machay Speaker Kapan Legislature, Honorable Ausen G. Lampert, Vice Speaker Steve Gatwin, o Floor Leader and Legislature Katwa Pakwat, Ye Senator Macaron Miguel, o Irai Member Jojo Kai and Legislature Katwa Pa and Wayne Ponte. Nanchupa natin meeting and Irai na Balapukat, Iracho Chamebatuan Paratan Mepit Sapal Machay President, Kasanti and Tato, o Machay Chungalain Song, and Tato, Tati and Tato. Uyapan tatakan na pananan pungan government na pesam o government na iwi ka na pesam puen kap kay rataway na pesam. Wajo sangan irajojo kay makanangan muyawi nan pungan way ka na pesam puen kap apali sapan macay way kan na pesam. Muat kaulan mijing waj akan pajawan chay tiana te kaulan. President Benepesan, His Excellency David W. Banuelo, Pejawan Kaula Uyachmal Katumaho congratulate Senator Lampert Hong Achmal Pukokak, Ye Speaker and Legislature Katuwabakan Pompe, Obil Pejawan Kasaleta Achmal Sailak Me Pejawan Muya Hong Washington DC, Hong Right Queen and Caucasanet and Waipokanet Pompe. Nanchupa na Tesailak me President Pajawan Kasalayang Rai Puinan Caucasan Network Kasaleta me Pajawan Chuwang Rai Lakan me Yang Muya Board and Panian Chain Committee and Compact Review Planning the JCRP Hong Nuyatan Tato Paninawan Minimin Salakap the Compact and Free Association Magchay Pajawan Sosopay Ranoj. Nanchupa na wat sang Jojo, me sapal machay Queen Caucasan Net and Waipokanan Pompe, Ted Legislature Katwabak wat Pachawan Kasaliyang President, me sapal machay government na puen kak sawasawaki, Wayne Pompe, Wota me sansan sang sapal machay President na person, me nanachmain sa tatok tamoy tatok at kang chorus, pwede waway kanan Epesam wat ang niapalitanganan o niuchipan tatongkan. O kain sanglan sa pagmachay rongan wat pansang sa pagmachay College and Micronesia Epesam. Sa pagmachay College and Micronesia Epesam kan pajawan niya ay sa pagmaray program and fundraising o susan bayama ni October 8 sa Kalimaw. Riyakita sa tumaw klap mo ni Sauchip, wasay no Western o Central Pacific Fisheries Commission Pajaya ng Kolonya Waipote. Tukit ang fundraising wat Pajawan chapter na sila o yaw tukit Pajpajo ni Chadal Mesa. O yet kisakiskan ang fundraising wat Crown Prize Chadal Market, Kayong Prize Ye Crown Ship Ticket Away, Koreaw, Stosa Flatbed, Kwasilu, Generator Cup, Kayo Generator, o Pilmiya Sangsangan Kisakis Tojo Kay, Pilpan Pajota. Mga itingan tatawagan for raising watch kakalatin ni Nanton Telepon, Siluriang Saro, Waluisu, Wano. Then ko yay macakan autapan sa palmachay krongan ranwaj kalanganan kupran koras o kasalela. Sa